Kajing puli nang kasiti banangkong uyo onis bakun. Kalanong kabasan kadakot basan hadu pakat lai. Ko ba iya je. Uay uta. Uba job ya kapartai. Lai no uta bangai bau jisu long ukun jong ublay. Uneu day uta balawan daka mat kasnam. Ujisu kres tang daka handrai daka mat kasnam. Pad umansi mulong kasaki. Namaru mansiem ulong kajing shisha kumta kisaki kilong lai umansiem ka mat kasnam mat kini kilai saki kia manjur lang nadangi pediang ya kasaki kibriu kasaki ublay ka kam krau nabakani kadi kasaki jong ublay baula yang saki yelau jong kun utau banget jau kun ublay udan kasaki po ladihi tau bam ngaj hau blay ula pelong u ubalam ler namar ba shem langaj yak saki pau blay ula ai yu khun jong u bat kani kade kata kasaki pau blay ula ai hangi kajing em bom jukun bat kani kajing em kadon hau khun jong u uta ubadon yu khun udon kajing em uta bom don yu khun jong blay don kajing em ngathoi kani phi ki bangaj haka kerteng jong ukun ublay bapindup tem bapidan kajing embom jukun kaktien jong utrai kajing puli naga gospel bakut kat ko mo Markus kalenong ngabanang kong kadakot kabanyaw hadu bakat way ha kata kapor uyo ones ulayalap uong hadin jonga uwan uta ubakam krau bor banyanga ngamlong babid wat bandem wat ban lawi ksai juti jong u ngalapan baptis sepi daka Henry mau an penbaptis sepi daw man sim bakun. Ha kito gisingi ujisu lawan na Nazren kabahakatan Galilea. Bat la penbaptis u daw Yohanes ha ka Jordan. Bahabaw lakiw na ka sisendon ulayu i balapli yaki beneng bat yaw man sim ubawan hiar halor jong u kum kaparu. Bat kasur kalawan na beneng. Melong ukun ba i jonga nadahun yami. The gospel jong utrai.